Bien a mitrano no una trino uno nenim. Yeah, dani so sumuni ni moi. Odia ya phone odia sika fo. Aye live. Dani for you do ya kwa. Genu. Yeah, the boss of the Papa, say yes, you are Kebedania. Rusiania Canina Dawa. Oh, when she was home, Bedania. One of me a flower, one of me a sorrow. Yeah, Baba Gideon. Take a one my son, I got on for a moment and him store. Uncle Yanim was here if a fire sent for man. Yeah, Baba would you for Jessica for. What do you want to send it from? And I'm in a fair what do you want to teach? You know what the yeah. What do you want for? Yeah, come, yeah, be, get your breath, and you'll be the common. Yeah, be, get your breath, and you'll be the common. Yeah, come, yeah, be, I'm a same one thing, you'll be the common. To send me in the war of Prophet Gideon for you, a seed to have him would do much at time, you to get to go or soft for peg maybe. And enumerate you who are in Shiro be another to be an among sea. Yen you no more and cremo for your mamma Balaka the Sala. No, I want you to say Balaka day. Radin Shiro be the fasting in a berry yet. Yenimu nyina netina mu ye yeso ye bi because ye nuanom ayada bia meka enkramofo ene kristofo ye yade baako na kristofo no mhunimu bon wom
Christopher no omo hunu mu ye den ebon wom na ye ne nkramofo de ye Adam eni Abraham asefo so the asem enso no kokoba na enso no dedeba ne nyina no krobofo de en emma so the asem yesim enso no aburo ene so no dokono ne nyina aburo kro na enti ye ne nkramofo de ye nyina na ye nwia ne wom because ye Abraham asefo ye Ishmael ene hwan Isaac. So yes, Isaac was a Christian and Ishmael was a Muslim. Once he had to him say, la 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 la. So he be anywhere what is a unyankopon. And you know say la 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 la. Was so he be anywhere what is a unyankopon. Nana ya what to sing. Oba pa you one shop brother no suit me from New York. Make sure New York phone nyina and then you roba so no share video no invite obi. Oba so share any topic e dey ba e bar lock. Edin na obi hu se ba lock ye den e wo ho. And e be so sunsun nsem pa enti oba so no share video. Ma me kon me ka akire ho to sing. Ewrade ntutu anamo NC ye Queen Yehowa nka ho. And oba ya Ewrade ntutu anamo NC ye. Mama Esther otiemi from New York me chia Esther papa bi Ewrade ntutu anamo NC mama ya otiemi from USA me chia US fu nyina Ewrade nkam ho fa mu mfiri adum nkwadum enhyira enko nhyira mu yes ye ganti ye jemansin na ema Saudi Arabia so yes yes Christopher de ye ne nkramofo difference bi anya de enim na Christopher no ye hunu mu bonye ye san ye pesemenkumunya ye san ye anibrefo Christopher ye nsa ano ye ho nkramofo mo do mo ho uko nkramu biana mox bia timi wudam koya sori ba o Kristo ni wawura so be bisa se wo be ye den e wo hanom Christopher ye no ye ho Christopher bibire ya bayifu enu nti na Christopher mo bere no enti na mi nuanom nkramofo me mama happy new year Ewrade nkam ho ala emwam ontutu manamo ensiye ala emfam nyuna baby papa onhyiram ade bia mode mo nsa besomo no ala enhyira sonye den emam aya da bia yeketu ye nkwala na etunyum se ye na Abraham ene ne yere Sarah wafa ni buta odi ahohoro ne to odi ahohoro ne nsam asema wo kan se la 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 ila la 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 ila la wuti la 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 ila la na se waso hini bia niwa wotese nyankopon enkramofo kwampo se woduma nkuma nyame eye omo hene ene asofo se nyame bia so nyeden eni ho Messi enkramofo se la 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 ila la 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 oba ya wo se so la 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 ila la 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 ila la ufira America ba ni udwane la 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 ila la 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 ila la waso hene bi ani wa wotese wo nyankopon ene me ka se mo kire wo ene Christopher enkramofo kurampo sen la 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 ila la 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 waso hene bi ani wa wotese wo nyankopon ene Christopher num binum se nyame kura ni ho Yesu kurampo wa ama hwe ene ye ba besua de pa ene me ba be kire sunsun ade anya da bia meka wo my Ghana ade asuni mfaso ene ese yesika wo ho ade ade so obi yi obi o social media obi ni obi di obi atem obi ma mi twa asre obi we twa asre ene ye ba kwakọ gina won yakohwe ene ya comment ye den e wase ba ye nsua de e ma ye kra ni nipadua so dia che wose wo hene bi ani wo a wo tese ye nyankopon o kramoni kurampo tie nwuma wo ye de wo to wasi la 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 ila la 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 ila la wasi ohini bi ani wo a wotese onyankopon wo beni o Kristo ni ada kase onyame bi ani ho the Bible is fake wo ma ye Christopher ya ba ma me wo ma wani anawa wo be gya nyame so wo ma wani anawa wo bi de sese beda na wo nan because wo pe baby ansamone wa ya sori dem baby adwaman na baifuo wa ya sori dem baby abosomfuo wa ya sori dem dia wo ye na yie no aya kokumase a asantefuo ni kwawufuo no omu gina edwemu sa ni ye poso nyomo ne sensan wa ba no mobuafu because wo sa adwa beni
to the asia I asantefo ni kogufuo no omu gina idwemu esa ne ye poso nyomo na no mo buafu adan o sa dua beni do no so ye na yie ne so no wo jinsa wan eyie ni be ye ne ka e wa wugina wo ye sa dua beni no and sa na kristofo no mbitiye me je sa na kristofo no mbitiye so the asia and don't tell my evangelist so say Matthew chapter 48-49. Munya uno she. What the 40 time back home. So the idea Matthew 28 verse 28 verse 54 verse 59. Munya uno she. The movie huno no. Mun enyamaye because na Christopher ye no ye ho pese me nkumunya abaisam ko hye we yachi ma yenye ye no ko ye we kogu we nim ase ko ye we se okramoni enkogu ni nnuanim ase obi ani wo ba betina social media edidi chief imam atem da dinatam nka o kira betu pinga no samia hodi asies dinatam wo kira betu pinga eno samia so ti ase klamoni bi eni ho ema me kira radio station so enka se ala nya den eni ho da ade Christopher petechifo apetechi gongo petechi gongo gira dwemu sa o sa dua bene wakobu 2 ton wakodi fufu we yi na se ono wa amonsa ma wo gira dwemu na sa dua bene no obi bebo nsa wa ya dum onyomo no ne buafu omini ya wasikum aferi metikwa pai sana Christopher no mbiye den etie ha wo nyame oye nyame wo ye otumfuo wo ye osiade yo wo san yi kuntun kurunkum besayi adoma wode na basama Moses yi edom kese timma woni nya den enna ho ema obi nka ncho si nyame ni ho na me ye to bi nkira kwala nyame ema obi nka ncho si nyame ni ho nyame wo ho papa nyame owo ho o sa wotumi ti bon hoso ma wani mmere obi bia be ma wani abere wabrabo ma sore no enia ma bedane ma na usi faako de wonsa show dem di famu dia ma me God doesn't work like that titi miremu ni nyame to mana ema Israel fo ni di Israel fo ne nsem a wo piepie firu ene mo ba ye nsem piepie nti nyame mana no won tobie nyame mana no wonye de won tobie ene wo konfo egu osofo anim asia na ya asofo nim bi de akonfo ebegira TV so na wo gu asofo anim asia na ya asofo nim bi de because asofo no ne akonfo na edu anyum na mo no kodeda mo no koye collaboration ekodeda ko fififu o mano enti wo konfo be sore egu asofo anim asia ne Ghana fo asofo ye o mo de because na edu na dwom ne akonfo ni community he ma wani nya den enna ho ma woni na ho papa wa ma woni ya na wa abrabo mo bi de 6 ebeda na 9 shabda safo ni wurade ena obi nton sanko hira ne busuwofo me kana kora kira woni pa busuwo ni ye nton sanya den enhira nde biara da woni na ho na de so ma wuntwa nkono no afiwe ono so wontwa nkoda ena ye topic ye woso eye balok ye kan balok idea ni balok woni se balok esane obi betimi de ne balok abesa no oni pa bia balok wo so no o pa bia wunya ne ntam oni pa bia balok wo so no wo pa bia wunya ne ntam oni pa bia balok wo ne so no ade bia ba bia beduru bia no obedi nkuku oni pa balok ye den e wo ne so no onipa balok ye den e wo ne so no ade papa bia ntimi nya den empie fi na kwa mu nya den emma balok wo so na ye fa wa ye to indomie ma balok e wo so a be ma fa wo no akoda no ato indomie 5 cedi no de abrɛw balok wo so a ene obeto jebidi ade echa beto enkuto ade echi a obeto ice water ebie ni ho a ebe yi aye den ama because of balok nti balok duwachi a ekunu efe ni kunu unye kunu papa da aje obi kunu kohwe abese anye obi kunu a na obi a wono mapeteshi akowensafo ene ba wakwan obi hu oba fefefe be me bi antimi ntisika nya dan enware no balok duwachi balok soso no ni nwia epeni any disappointment obi promise wa
One fam. Messi will be promised what fam. Wouldn't you say Barlock was so to me the woman? Barlock, it do a cheer, what to me the woman? What Colani Ben you won't number a bomb da. Because you will be near a Barlock, and I can. And then me babechira won niema ye ma Barlock ba yakwam Barlock du atia ade bia wode won nsa besomu no enye ye da ukita de no bia be giefre won nsam ukita kun no bia be giefre won nsam ukita wadwuma no bia be bia adwuma bi no wa gie adwuma no fre won nsam hwe Barlock ade Barlock ti me ya no es ne bosom ne bayi Barlock di wachia e bow yishira tugu aka last minute ama won saka bibia won sentiment kan da because of Barlock ayeden di wachi na eso enye Barlock ni di na chia kamera ne papa soma ne se won kope akono nam mmede no na wonwe na ne kra anya den yishira no wokuchinya okuchinye wo kyereye wanya bi enti wo emere a wo kyereye no obu a wo pade a adiri timi chance na bam mame check your huye Barlock di wachi Barlock ye den edi wachi wo de obe ma wa nwale ye ma wa kwamu da agin krofu okunu no eye Barlock edi wachi wo koye adwuma ne ye wadi wo koye adwuma ne obia ababe time with dwuma mu ho with no reason no wo jiwe fi de dwuma mu ho ma me ye Barlock su di obi achi a o do ho bo na ne Barlock na besa no ene fa ne entansane what ni konko ma besa wo high life e mata ho spirit e bi ni Barlock e pa cho kan iso de man Barlock di wachi a o pade a wonyam ade bia a wo hwehwe no enya de a wo benya da because of Barlock na ye den edi wachi no Barlock di wachi ko ba so na ye kran ba so da won kai o kai no watwam o kai ene watwam am Rebecca ho to say Rebecca Boatin Yehowa insurance to anamo nsiye Barlock di wachi a wo so da ye kran pa won kai into ba ten bia na Barlock di nachi wadi awo nkwala no ma wo yo ba tane se wa nsori a enya dia de papa bia be yeden ebe ba wo mana bra bomuta na ne me kire wade a wo ba ya Barlock be yeden ebe firi wa kwan Barlock ye de wo ye fa obi tibetima be che wade no de Barlock wa shim ben wo ba fefe wonam a obia nsene Barlock na yesu nim tiri esi ekwan ho so dia se ne Barlock na ye otise nim tiri ne si kwan ho Barlock di wachi a ade bia wode wonsa besom ebe firi wonsa Barlock di wachi no de kotena burochiri a krata akranpo nya bida obi tini atena burochiri 20 years 30 years 40 years onya krata adentia ne so connection ya wo de ko yin obi de ko je ne krata eno an ye ma obi but eduru won ko aso de adwa beli amagana wonsanka short yes enti Barlock di wachi a ye ka de papa wo mo ma de papa ma wakwa mu ta krata de krata wunya bi da no ye twa suo te wo kwa no ye hunu wo kwa no wankra abefo ne ni ba ne ho so no ne wo kwa ne waduru ha wi enti ade o mbe ye ho adwene se wo ma krata waka so ti asie waka enti ya na waba ni ahwade enti ye ka Barlock di nipa bebre nya Barlock timiti sententan na chechero so ti asie eno oba bi o Barlock no ne koda wo de ne Barlock ne maw ena bemba bi su e wo Barlock no ba beda wo de ne Barlock ne yeden e maw ba no so enti Barlock de ubetima fafiri enam ubetima fafiri ataliem ubetima fafiri o maame ho ubetima fafiri o papa ho ubetima fafiri aduane a wodi ko wanum kura mpo no
betima di ba lock kwa yeden yabrem betima fafrim obu a wo be bomba ya bobo nyame wontie wo da because wo de ba lock kwa wura wanum jana yeden adum so ti atie ene utimi wo omo tafre maase no utimi nya ba lock wo edum utekrema suja eno ye fe no dum ja special ebroskoto utekrema so enti ba lock de ye woniema bebre ya twetwe ba lock ye den e ba ye ho kan yanko before you show people Genesis 27 osina Isaac aba akokra wa ni suye ni kusukusu na ohunu ade yie na ofia de ba pani Yesu aka che ne se me ba na wose mabo akora na meni miwuda na afei kope ahana mo bere me na nu na akona aduane se de me pe na fa bere me na meni na me kra nhira wansa na mawu na Isaac reka sa che ne ba Yesu no ne na Rebecca teye na Yesu asole ko nwura mu so yekwa wose Isaac kasa kire ne ba Esau no ne maame Rebecca ye dan etse maame your secret is your power you bia no be kan wasema kire no mate you bia no ni bedi wabrabo mu nkomo inipa ni bi omo ye Tosia Sambalan Ahitofel you bia enye se asene kire nyina ne don enye de kire nyina ne sika kokko bi ho no ma ya alumini ya penti ho me se bi wo hono mo a yalumi enkankra ene ya penti ho ene de yellow paint aye den a penti ho kweli dia ho tesen yehu anka ho no tutu anam nse me ka kire kone odoman kuma nshira kan yanko o se na so ko nwura so ko penam na ba na Rebecca ka kire ne ba Jacob say hwe matese wa jare kasa kire wunua ne say wo se matese wa jare kasa kire wunua ne say onko penam mre no wonko penam nya den emre no na wondi no wonhira no awurade na wonni ni wonhira no awurade titi fo no sa no moye titi fo no mo ntwa ntoro se de ne atro anya ko hwie ahye man titi fo no mo ntwa ntoro enti ansa ne odifo bi behira wo ana wo pani bi okita sunsun behira na gise wo ye bibi man ne na kuma ye den eto ne yem ni we shira no ka che onu anka sabawu but also onkope bibi mra ansa no aye den we shira no kan yonko wose matese waja Erika chachire wunua ne se wose matese waja Erika chachire wunua ne se wonkope ahana mo mre wonkope ahana mo nye den emre no na wondi na wonhira na ansa no wawu na wondi no wonhira na ansa no wawu na afi me ba Jacob tie me ne tie se de me rehya wu konwa ni mu kwachiri me na che ma pa mienu bere me sa na me fa me nya akona aduane me ma waja se de ope na fa komando na woni na wonhira wansa no wawu tie na Jacob ka che ne na Rebecca se hwe me nua Yesu ho wonwi wose me nua Yesu ho wonwi na me de me ho ya toroka na me de me ho ya toroka ebia me ja beka ma hwe ebia me ja beka me ahwe na my man ni so osisifo yes na me di ababa ba me so enti ma me hwe enimonyam ye je aware ye ti me jima ne ye uwu sika dom achede wa ma wani na obi beje oba bi wo hono ma owaware ye nimonyam enti aware mu ne odi bedi yi wudi agoro bi beje waware ye wudi agoro wa kwanturo bi beje amo atena Ghana ha wobi wo hono ne destiny ni so ba ko tena buruchire wobi wo ye kwantuni obi wo hono ma wo ye kwantuni the destiny ni sen obetu kwan amana akotena buruchire na sini yie short yasie na efie anase ofie tumi efie bayie efie honhom na waje enti animonyam ye jiba ne ye hwe kwan ya Rebecca e be faso agi ne ba onu ankasa ba no wonu ankasa yemo ba no entafo no hwe kwan se wo beji penny dia makakra sa de we enti ama abakanfo ntanye yi wo ma me ye bayifo beji wani monyam wo a wo ye penny no agi wani monyam dia makwala no makwala ne didi watem no makwala na ye wo se ye no okoka osusu awo na ye den odo ko se ko tempeni ba no ye no okotra boje ade baba ben wai twade mpawa ti Rebecca ya wo maamefo nim bi wo ho no ma wo mo te se Rebecca wotimi confuse ne man ketwa no agi ne man ketwa ne man pani nhira no mo dia man ketwa no akwala ne brofo empanifo no so amen wa mobra
ni akacho se wa mobra adua bene ubedi abene saa ne maamefo ni bi yeden etie enti woden se wo se wo maame agye wani monyama na wo papa bi agye wani monyama na wo so wa bi de ba loko ama wa mepacho elia de better twebe me wati wo ba loko yo twebe me tago sofo mame tago nua bi mame wati tago maame mame wati tago nua nketwa mame wati e ba ne se na o magye wani monyama Wama wani anna ho because of balok ntino osofo no kire wa kwankyere kokko tinye wa nya bi iso ya che na kwankyere onko pamere akoshe nwure ni mu wa nya bi akwankyere ne ya kire ne se wonko ye mra bo ya mo akwankyere ade a wokopato no ebisi wanim na wokowura na bauch o makata so because no wo bie wani na wonya saade ne ba wudi bedi yi me ka no kora kire ne iso papa kire na kwankyere a won fa mmra ne na bra bontimi nya den ensi ni ye okochi nwure nim hye wantim senka yade ya na nya balok ne kita na ka obe pie de ne maame ye ne so oba no mawie bibia wo opade a unya ne ntem wo pade a obu a wo pade o best strike wo sa wo be bless sansa no wanya fake marriage enu an obi de koje ne krata but what dear fake is okoye ya che obi de original one ya reject do the fake ko ye ne ye de man oh adwa bene abidi abene what ya say one kra yi what ya say krabia ne di nadane ya bo atema enti niam bi wo honom na wan sori ya na eniam twie ma me sori o sori wa brabo mu ate ye kire wa kwankire disu na ye hwe yi so ko hye nwure nim wanya bi na bi to da bi ebesia sofo papa no a wo kire wa de no sika nyina asa olonto yu adankasafo yi wo nyina yo bukata wo ma disika ni nyina wie tine yo kire wa de ya wuntimi nyinye an balok an ba bia balok ni free ba wo be hia sofo bonin ebi saw na bi tuaw na bi ni woda wo be hia papa no na hu sika nyina sa nti de wo be kire wo sade wen kotobra na menye maw na ho ntaw no unya enya de abenya ena wo de akoto tani iso de ye odokenten ho abrabo ho ate na balok di watia wanka sawo maame kora time balok di watia wanka sawo maame kora ya den time balok di watia wanka sawo maame time kan yanko osina Jacob kacha ne na Rebecca say hwemi ye so hu onwi na me de me hu ye nwitire kan ebia me aja be kama hwe wosimenya iso hu onwi na me de me ho ye toro kan ebia ni me papa akame ahwe na maye ne nisusu osisi no maye ne nisusu osisifu na me de akoma so de wo kire me no jai maame eno owo me adwa beni amagana de wo kire me de anya de papa jai wasimeba koye ebodu ya me meji afa sana ba tan no biti enya buru nko ne dokono nko ande na wawo man na wo tan bi na wo dobi ma woni na ho wate na yetete abeti no ande chalo no me sana dwi ma bu bebi se obi ntonsa fanku shire ne busuofuo ka no kora kire mo oni pa busuo ni oba bonzam sukusare na menya potoboni obi ntonsa fanku shire ne busuofuo da ame Rebecca eno Rebecca waye mudeni na mo da tuntem kuruwa choti asie tafu mponi o no bi ni na chi efie mponi aba abobode bo onyom ifia besin etwa wa ya na ye sha
ade ye yas wo nipa wo ne fire busunya wo nipa wo ne tse fie nipa na wo no ankasa twa de ho na wo sel ade ne ye yasei fie nipa yi wase atwede no bonti nsu ni die obaye den because wo ameni firi fie no ene wo yi mi ase atwede wa pia mi esi abonten wa wura me ho apia mi esi abonten na de wo twam ebe ye me tan ono de me kofi efie ni papa mi afura atwede ya no akodu nchense ne so wo yi atwede na to from timi nsiri me nan mu efie ni pa abusuya bi wo ho no ma wo kɔ na wo san ba bi ma ni wo kwan so san bam me se abusuya bi wo ho no mo a wo san no kɔ na wo ba bi mu a ko peburu ni bi no wo ka no kora kyerɛ wo abusuya bi wo ho no mo a odo wo ba na wo san gu da mu bi mu a wo mo mpa de papa Rebecca abusuya ni bi wo mo mpa de papa adua bi ni Mr. Fie ni ye yusu akonya na obonti nsu ni ne befa konya na ma setena so bushia bi wo hono ma omo mpa wale papa o ti wanya wale papa waso adwo no omo ma ho nto problems upon problems ahoto aye fe na hoto wo mu ma wunya bida ene hein ene ho ene ha ene ho ene ha udi agro no mo de akwadure atu be ma no so no aye Adidas onu a won koma no anya bi kura mpa aye den edi oni mu fie bi musu ahunu efie mu nsem yekoso ba bi no efie mu nsem yekoso obi nkan ne de nkyere odo ma wodi na ho wate mesi ma woni nya den ena ho na wa ma woni na wo bi de sis ebeda na wonan eni monyam ye gima ne yi enhia wudi agoro ade anyame de ama wo se fa bebo bra na obi beje e ka no kora kyerɛ wudi agoro ade anyame de ama wo se fa bebo bra no one protect wo obi beje and Rebecca wo ji so nhira ma ne yi kan ye nkoe o se ana ne na ne ka kyerɛ no se Udu abomra mesomeba tie meni ara na kwakire won bra me no kwakire won bra ne na no de yakona aduane se de na ajape na Rebecca fa ne ba panye so ntaade fefefe wa ne nche wodan ni mu no wo de hye ne bakuma Jacob no de mirechie ema no enwuma duadua ne nsa ne kon a yetro kan ne ho no de yakona aduane no esi ya ehye ne ba Jacob nsa no de ko na ja nchen na wasi meja no wasi mini ya onwa ya meba na Jacob ka kire na eja se eyewo abakan eso ma yesa de wo kire me no mesra wo so wetena ase na di me hanam yi wo se mesra wo so wetena ase ni ma hanam yi di ma me wate na wo kra nhira me na wo kra anya den nhira me wo se awo me ba e hwan kurampo na adi wani mu tore bia ba bia woduru no bia di wani mu kan e ka ba lokwa Baby, what do you know? No be a do any more kind of nsem dada. Baby, we ye dear tunnel, sir. What down for no afro was say, what a dancer na uncle. Bema no so be what I know. What down for now, Uncle Catcher, no, what say, what Chen say, we are born today to enjoy. What's our fibro, sir? Into we now cow a cow, whatever cow dine a canison. 18 million abebo hoka a month oni na ho yetimi gie ni monyam mane ye papa sika yetimi gi mane ye papa ade eni monyam eyesunsum sika eyesunsum empejae obi wono ma wo sika ne so ni eni monyam ebe bo oni sika ne so kitani monyam papa baby obidu bia ye respect no because of the monyam ayede I don't know eye nyame yadom ochena meko fa me ba me yesa kitchen no am wo hunu obi wo owu sika ne so ni monyam efe ne ni monyam na ye mu no so no the car kese pa ne so the car kese pa ne na e ba high table ko ye ma ne ntina ho obi anfa ka ma o ne so ye be frɛ sa na braboti Joseph no onye obi a ne so ye frɛ no kwa hemfie ekoye ne prime minister
ewo Egypt mai mu bita fe ni sika me na wo ento bi wo no ma wo ni sika wo ba ye kani munyam a wo boa okuta baby obeturu obeduru biyara no ye salute no because of grace na wo wurade dia ye den e dia dom no no enti hwo ho yi wate e sha wo bibetimi age wani munyam aboso e ka no kora na akira wo me se ne me no ba bisua de me se fere obi no mfere obi e se warrior prophet nana warrior one dinas de asasa no aye nana esiedu yes enkoso hene nana esiedu matena madwom enti muntwime me na me ni sunsum kasa ya ne tie haban kasa apulu kuso se mapulu magu Lydia menu ho tesen Lydia de nyame adoma wanya one plot na suika mi ko twama no na Lydia menu otu kwan onye skodi etwa broso nkakra princess ho tesen me ba user yola ho ewrade nka ho no tutu anamo nsiye me half cast ba akopa waka ewrade nshira wate ewrade ntua watamfo kama me wate kan yenko o se mesra wo so we na tena se na di me hanam yi na wo kra nshira me na ze ka che ne ba ne se eye de na wunya ntem se me ba na wo se efiri se Awurade Onyankopon no ma ne be hia me wo se eye de na wunya ne ntem sen tie wo twantro odi wani mu kan da no brother ne ka se bagi sika pe wadamfo no wa hye miniske da chinchin mu ne to akoshe fom ese fom a enti hu no ba akro wo to ne obemfo baayi wa di wani mu kan to be no obi adi wani mu kan wa brabom wa di wani mu kan wa brabom to be ade ye wo dia no obi akogye firi wonsam wa kokroso ame fe ne kantan cross no akokroso aje to ya se be ma isi a wa so chena brefie no wa down free wa te ye pe wa koshe fom akoshe miniskirt or the cop wo chinchin ne to hwe mo woni na wo odo yeteti abetie no ane cha no no na woni nda ho ba lock di wati a wadani iso so wan sori ankente wo ho ne won ka se media sofo edim sika o ma miemia me ntime nkwa so de biema eda wan ka sa wo so wo jeja ho anom ba wi o enye ja wo ho ebi wani wo yo ba bi wani woni na ho o ko sofo bi no ko no ka so no ba twempra bo pona summa papa na summa no adwaman honhom na abewura ni mu bi wani fochire wani na fochire wani ehunu ade papa so ti ase o fochire wani a ehunu ade papa o ti ase e 98 afam Ghana brochire winter boot adani no efeni chameleon tesi e ma ye ni yeden eda ho o ma wani bia eni e ma be dani ama ho kan yenko wasi na aje kache Jacob se twipini mi na menka o menhwa me ba sa me ba eso ne wansa na Jacob twipini na aje Isaac na ode ne nsaka no hweye na wakasa ne ya Jacob ne na nsa no de Yesu onsa wasi enne no eye Jacob ne but ensa ne ye den eso onsa na ne papa ne pese oye very clever sa ba ne nani suye ni kusu na Rebecca maame boni about tiny boy bi nyew about tiny bi wo hono mo ibi nye ne babetimi etu kwanya kwabruchi akwa onu ankasa aye ne bana bra bo pasa musigana epi milanom makusam na ya mo fam post wo makusam wachesima mame ma post makusam na sichiri makusam to dia post kan yenko o se na wan hu na fi se na ne nsa hu wanwi ti se ni nua Yesu ode no na o se me no na o se fa pini me nche na me ni me ba hanam na me kra nhira no na o de bre no odi ye na o de bobonsa to bre no no onom ye na aja Isaac ka che ne se twipini me be fema no me ba no twipini ko fe na no no hu na tadie mu hu atie ye wo se wo hwan na tadie mu hu ye den etie ye no hira no se na wo hira no hwa me ba hu ate se afu Awurade hira so mu nwa Onyankopon ma wo suru bosuo ni asase so srade pi woni mo de ntie wo de timi gi ni hira no one otawona tare ye she na mama two omudi nkomo no ne Rebecca tete ho 3 okope na mo no wanya ne ntam
wonya aboa ni bi ntam anka oba bepie so ya brabo mu no o pade na wonya ne ntam asori wati e bia na ye ba lock itu wachi eni ba lock se wo wu akwala na wa ndwera na e pa cho fami ko Leviticus so wu akwala na wa ndwera na e de ba lock bra kwala e ma kwala ni nya ba lock wu akwala na wa ndwera kwala na e ma kwala ne ho nti abakanfo omo ntaa nye yie abakan bia se wotie me na wo ye o maame abakan a se wan sore wa brabo ma wonye yie abakanfo kita nkonua nti Bible so oba na berima bi obebie ye funa no ye fe ne kronkron ma wurate ye ndweda no e de na dweda wo de ahaban te se obetime de ahaban we bia ye den egunsuum we ye fe ne bonsam suro nyame obetime de bi egunsuum wape abronoma ana ajenkuku na de adwira kwala no ama kwala ne ho ate saa no enimonyam ekita no obi ntime nye yedi ekita no obi ntime nye sika ekita no obi ntime nye ade bia nyame de ama no enya de obi betimi aye den agye fi ne nsem da akwala ne kita ne niema because no ne nkwala abiri mu no ya protect ne dida ne nkwala abiri mu no ye dware ne habaima eni endupana intadi bi kita kwala no otimenye nti bisa ho so wo maame wo dwera wana wo ya bakan ya na wo ya bakan ya ene wake up wo ya bakan ya sore kan yenko ya twaso e wala Leviticus 12 no etifa so se awo akira ho dwera osina wade ka che Moses ka cha so Israelfo ne se oba bi nyinsa no wo oba bani a ne ho nte nan so te se de ne nsabuo mu nam ne tie na de to so nwatwe wontwa abofra ne tutua na wontena ta na emu adaduasa na miensa na hodwura mogya ni mu wonka ade kunkunu biara na mo ma kunkunu biara ko sise na hodwura na be wieduru na so wo oba a ne ho nte adapem mienu ene ne nsabuo nam no na wontena ta na emu adaduasa na miensa na hodwura mogya ni mu na sa hodwura na ne wieduru ma oba bani a no oba ba no a onfo dwante ba wadi afe a wode bebo hye afode anapa no maba ananyankuku a wode bebo bone ho afode mbre hye ntumadan no mema osofo no na wonfamre awurade anim wo so wonfamre he awurade anim wo se awurade anim ne wonye den wonfamra no mpatama no wo se awurade anim ene wonfamra no ye mpatanye den ema no nti obaatan bi a wotie me no se wo ma no onwira awo mu a me pa ache frɛ me na menchira ho akwan na ye mankwala no esa da ache nkwala no ma bebo obayi because eni ema enye den enko yi mankwala no nto ko kenkan Leviticus 12 a o chiro ye den e wo ho ahodwira o wu akwala ite so dwira no makwala ne ho tse ye niema na o de dware no ne ba lock bi aye den afri ne ho esa obenyi no ne ba lock ye den edi nachi se ba lock di nachi a wo maame no obebo obayi maame no wa na waye obebo obayi ti wo tie me wo yo ba tan so wo bruchire so wo Ghana ha so wo he ne wo tie me no yo ba tan a me pa cha wo frɛ me so wo frɛ me na me mfa send me audio me nyuma doso me ye farmer me ye veterinary doctor me scientist habaima me san me sayare me san me ye nkoso hene me san me ye sofo daje ni poso se nka me ti se ntege wiregefo ya da bi omo hye de enwu ya ka do kawanka waini enkawanka wane omo tonton ahwene ye ni nkapo ya kada bia no aya mi ni adaje to frame ne me mfa wo send me audio pe na reply into me pa chon ye pon na wo ma no ondwira wo mo frame wo yo ba tanya nkwala na dwira wo mo nkwala na ni mo nte dwira mo fira pam bia mu musuo bia mu esa nkwala na ekoyia no ma brabo sign wo machi na ye enkoro besie koya masanya ba obrade mi achinchin yo na suma nko hunu hwe
menina mo bremu eni awre ho nte se sorry wan sorry a odi be ko wom wan sorry a yare no de be ko wom wan sorry ani mguase no de be ko wom wan sorry a aho kire no de be ko wom wan sorry a yare no guri no odi be ko wom e kan ko ra kire wo sorry wa bra mo ate e se on fa bibia nka bibia bibi ye bibi o ma no wadwira wo ate wo ho kan ye nkoye Oria pacho we de fi Rebecca mofu aho o se we de wanyi na so wasem ba ye die wonyan ko besesa ne di Rebecca na da so na kwan da ho ana obetimi asesa Rebecca mama Rebecca no ojeji amanfo nshira so ti ase Rebecca ojeji amanfo no obetimi afra back door ne mahwem ahwese edin no ewo nsunsanso a se dini ni nsunsanso a mechirem ame Rebecca ojeji ne menhira enti na mehwem na dini wo nsunsanso a meka kirem se dini ni nsunsanso na ma ye dai maka kirem ni papa cho princess word so say na ewunu na onum communion wine wo altar so enu betimi abrane bad luck ana no onum communion wine ewo altar so me pa cho die altar bosom altar emotia altar ana adru altar ana ensu altar because your altars bibre ye den ewo honum me pa cho obi anfa ne comment mra what ene ye ba lock obi anfa ne comment mra me wi me kire wo ne ma abeye a ba lock be firi wakwa ene ye wo candle bi a ye so ene pam ba lock okay me pa cho enu ni so obi bia ba aloko ye den e won so no ye wadi ye wo enura wodi bi dware we dware ye wie no na wa sokende we na oho babo so na beba no so bi edware a ensuo babo so won ho sa babo so no odo won sa be hwibi na odi a candle no e hase na tene e shinke negative energy nyina things we find things are knocking things. So we find things are knocking things. Into baloko candle ni aye so ni ye wo edubna ene hahama a wodi be ye den wodi be dware se baloko no se wo ye wo ne wo manyina na me pa che uni di to wine ahoma we find to wine baloko no se wo ye wo no manyina na uni di ahoma we bua o mane ye 3 omo ye 4 omo ye 5 me pa cho uni di ahoma we e sunsu ye di ade o sunsum wutimi ko sa ahoma we ma obi e o sunsum na obi da yare mpaso a woda wo wuo mpaso no wonya wodum dua me pa cho fa ahoma we bom etimi se ni pa ko no yare a won fedru bi anka yes o sana homa o mane nkwa atintin to ne fedi to wine enti ahoma bi a entete ento bi da yare mpaso a wo gi newu akope odum dua ana nyame dua ne sana homa ne mane nkwa enu ti efeni to wine ahoma wi ye feni to wine ento bi da yare mpaso a wonipa ko no eye wu na bibi ya yena wodi ahoma we oboni pako ne din na wachiro ne din egu handkerchief so na wodi asent to wine so wo sat se ahoma wo san te se de hatade ye no na wodi oni pako ne din ayede asen so e pa tawo he se you wu esasa na atie si ne so a enya de obi enti sa ahoma we se wo ye cleansing na wo yi negative energy na obi bia about time bia wo tie me se wo ndwira wo ba ye pon a frɛ me se akwala no me ba no me ndwira anya sa many years ago oba bebo obayi wo bo obayi so no age atum wo diso obo wa nwira no enti no balok no ne candle ni balok bibia balok won so no ye wo enubna ne niema anas ye wo 7 Holy Ghost bath the 7 Holy Ghost bath no eye very powerful pa eno no wudware wadware ye wie no
na waso candle yi na bubble so na beba wo ho no wo hwibi na wo ye saade we wi amami wa bra bo bedan eniyema besisi wakwa mese me ka kire ne wodua bi wo ho se adua na wo de ahoma we ebesa no ti wo ko dware ya no de abo ese kasa yes ese timi ya den kasa ese timi kasa no yi ba loko na ya den afiri wo no makwan me se ba loko edi wachi amami oso utitire mu no na oso ni amase abra space wo utitire mu no na oso ni ama because of ba loko me se ba loko di wachi be ma fa wa indomie no betama indomie 3 cedis e no betama odi fo pacho ya bodu ase wo mantafo na wo bo mu mienu nyina so asu na so asa baako eyenimdefo chan baako na eye sentafo no ya wa wo se entafo no baako timi fa baako nhyira ano motie nti wo ntafo bia na ye wo amane eni akwankyira ye yema wo mu anya sa baako baji baako nhyira entafo mu dwuma mu di ya no baako di baako so entafo no omudwuma omudi ya no enti se wo oba tan no wo ma woni ya mere ya ma ansete wo mu nyina na baako be bo bayi entafo ya penifo no peni ni edi kakrafo no fo mu dwudwu mu nhyira enti no wo ya ta so ye den wo sore na wo ntafo no tiri fititim ne wo ntafo e do kwa imfie no enti titimire no se wo ntafo no wanfo ma nkwa imfie ohene ne ti obesama no e mo akotwo odwan odi fo pacho ko leader se oso dae bi adae no oso nsuo bucket ma na edru ba bi okodu fie no na nsuo no aka half a ne ho aye fie na wati ase afia mreko susu se bad luck no ebetimi the confusion esi adofo mienu ntemo and the great and the great bad luck no ekitwia o are da bia kuruma show because of bad luck nti ni ada no wanim chimpanzee wo kasa ma chiro ku na ne time ho ye na hia kasa because of bad luck nti won pe wanim kuro mpa hwe ene bad luck di wachi kuruma usika no sika na hye wo kuruma usika fa ko ye adwuma no sika na eden wadi no akodi because of bad luck nti ba rock di wachi a unye sika na no entoto odi fo pacho princess wa se altar ne so no na eya sorry dem altar so na onum communion wine ene eye say ya sorry dem na onum a eye because communion wine is a fruit wine grapes in your day into the grapes stand for grace into no man in Bible munya den ne ma beda ne ma no odi fo pacho besma cost se onu so dai mu no odi brodo na odi brodo suo brodo gina ho ma ne ma bibiri dai ma didie no brodo gina ho ma ne ma bibiri ye ma me se wa bonsu o se bonsu ho te sen o tiemi from England England fo nyina obapa ehu enhira no tutu anamu nsi yese wa join ye ene nwumre ba so ahye video me se ba lock candle nini ye wonu bena obi dware ya ebi ni mesi fabra me nchiro ebi ni mesi no enkra mpa nyina wom ahun miswie no abotwefo na ya mede mane wo mesi ni se ya we ya haban krojin mesi kope wo mu na wasi ti wasi ni se no utime de frase mina and now we need a package the bar now you hot water no it send this habana you green because habana you green ya force amana dry into be green to no what you gunsu na ebe you green o die jare ama oni pedua no kra ba lock wo so ma me penubna hahama na wo dwale na wo wie no ba lock no obeye ne 7 days ba lock akwanche na ye 7 days non stop enti candle no e si so for 7 days yes
Yeah, we are not. Ekasa. Inti we no boss no. We no ejina homa. Tumi. Se tumi bi tomawa. Se disika tomawa. Se di bibi ni tomawa. Se gold ni de ko tomawo. Se copper ni de ko tomawo. Se diamond ni de ko tomawo. Me pa cho we no ejina homa saade. Chino ejina homa saade. Inti ba lo kwa kwanche no susu no. Obi o wa ne bosom. Mufie bosom na ama ba lo. O bosom tato a na me pa cho we use sofa. We are friend and craft and sofa. Hey, to me bia na ye bosom to me motia to me ensuo to me no omuchiri saade we. Sofa. Would the sofa ye was sofa oil nyame adom eno ye bi. Na ide end the bradan dia. Bradan na register say sofa no. You know because sofa oil na aye ne ye den. Ano den kra. Hwe no ye obi antimi ana ofia ha. Because sofa no ya mam ye if an almighty power into sofa oil no yensra ne bebre because all the sra hu pia bontin amanfo betori mumu wo be che crowd wo torment wom into sofa ne de ye ne de ye brada ne de we register ne dia na sofa ne de if an almighty sofa o mesi emfansra nkokurum na de sra kokurum a wo be che crowd sofa oyo no ye be bo didi enje o sra o hye wo dem ku because o sra no obi yo beifo obi kitaduro obi kitasukusaria tormente no me say tormente no sofa o menti sofa enti wo de no se bosom ta akira me pa achewo obepe sofa na sofa oil no adweka ho ye gi adwemu anwa no age adwe emu anwa no ena ye de ye saade nti sofa de ikita power ikita authority pa sofa almighty sofa ye fani ye obi ye bayifo o de fa kugem anwumene sei na obi adeda no me pa cho de fa kugem baabia ne dan ne obi abegba wura mu be hu so bepie me say what a compound house ade a me gire me pa cho de tre obi hu omu ti compound house we din samonen uso ja no de akosi aduo ho no de sofa na gum no adwane akose de no atopunu eno ano no obeti dede sofa ikita power ikita authority so bi epe boson to me akrashe na me pa cho ade we nka ho a untimi ntutu boson ti so fu kira boson mututu aboson no na ese wo ba na me kire wade we no de ka ho a omo nsa me wura wu to ti asie ututu yo ma san wura wu omo yusu omo wura no boson ne na eye o se omo tutu omo no omo be shi omu na eso de we ka ho se ututu bosom ana obi bia wo ye spiritual person na ko breaki dimo bi na wan fa saade we yanka ho utu dimo na wo sa be wura wu mu back enu tira ya na masofo ne keka nkwasi asem no nyo mani e so dia say e won keka nkwasi asem so bi ma obi be ma ye ne talent obi bodog ye ne talent enyo mo a ye bosom tumi na abechihyehyum mu na wodo mo ye sa adwuma wadomo yesi adwuma nto be gu omanim ase to ti ase wadomo yesi adwuma nto be gu omanim ase so me dem nhyampa bo odwa buche no kwache mpabo wadomo yesi adwuma no sa also wadi enti no sofa no se ututu bosum tumi eye tumi ade bia in oye spirit no sa ade we nka ho a onkoda me ka no kwache ade bia ye spirit no sa ade we nka ho a Mami, you lie bad. Enya dia wo beko. Ya bi wanko, oye ne den wanko. Oye ne den wanko. Ade bia wo be ye ne bia wanko. Ade we sofa ye den. Eka ho. Nti sofa to so no eko ba lo. Ena physical no obi bia rashes egum. Ha rashes ne nkoye. Obi bia pimples aye wani mprekese. Pimples aye wani doso si alasa.
so te ase obeyam sofa ni bia fra nchene na odi agum ekuro ganganto diabetes ekuro a intimi entu nkono me pa cho obeyam sofa no ape enchene no ape kube hu no obi bia diabetes aye no ye de kube hu no ene alom ana enchene ni mie ekuro no If kube hu no dry ana fresh ya de kube ne hu no na ye yasensen no me pa cho ekum kuru pa obi bia kaka wanum na abo wosimu tokuro no me pa chew kope kube ne hono no noa ne fa alom tum fa gina wanum na obi bia wanum wo scent brofuse enumuka me pa chew me chero enumuka duru pa kope kube ne hono no na de alom atum na wanoa ne anka atwade fa gina wanum enumuka biye wo wanum be ye fresh pa ama niema yeden adani ama ikita tumi ikita power ikita authority my baby ene wa ye late baby one me baby ba akopa wa da me so we me no ka so da me so a wo su ngeng fini bottle me the fini bottle etua na no ntine wa ye tin no baby one o tie me from all the way from Georgia me chia Georgia fo nyina ene de maame Annabelle wa maso ono si America what be bia edin ye de Massachusetts maame Annabelle me chia baby bia wo bia odi for pacho Linda say so fa no betimi de bia egunsuo madware ana ya betimi de bia egunsuo madware so fa e de gunsuo madware eyi James fi ye ho de gunsuo madware eyi James fi ye ho aya betimi de bi so ahye osumu yase tumi bia be sori etia wo no obetimi de bia ye den ahye osumu yase odi for pacho no na bisa say ne daye mu no na osusu e da ne hava ne ho afi no na ose akoye nimguase ade yi bibi wo ho betimi aye me pacho aye animguase ade no me pacho pe enkrampa to fame nunum eme panchi mura ene brodi mura sini waduam ya fa chameleon to so ya fa twale adane e be dane akowo mo so di for pacho Martin esel oso daye no na owo ohunu hu toilet so oso daye de dika na toilet so e kire hwe na ogina baby e ton gold yeah nitimi se no wuye nimonyamfo no obonefo ndo akɔhye gyanan pɛsɛ ogu anim ase to wanhwe ya ɛka bɛba wo so obɛdede ka ti nyame wayi wani monyam akyerɛ wo ɛne wayi di obonefo no baabi ɔde wakɔhye akyerɛ wo sɛ afi so deɛ si nipa nkɔhɔ ma ne nyɛ yie ti afi so nipa nkɔhɔ ɛma ne nyɛ yie ɛna me kyerɛ we yɛ fɛ ne kooko yɛsi ekyiri kooko a yedi ne ma we eyi kooko obi bia wo yare asema me pa akyɛw asema patient ente hye asema obi bia wo yare asema hypertension me pa akyɛw maduro nie kooko obi bia wo yare asema me pa akyɛw waduro nie ɛyɛ very very powerful pa o frem ya me kyerɛ wo sɛ de obɛyɛ no de ohia na nka atwade ne kooko obi bia so a wo yare etwere yade eno last year wa kan say etwere e rabies etwere chewa say etwere e brofudin di rabies ento bi bia wo yare etwere yare hwe obi o say etwere nko ye wo ade a ye ma etwere kɔ etutwa etwere yare epilepsy obi bia wa yale epilepsy etwere yale yenim guase yale pa edru enipa mu ene saa yare ne yede eba ono ye fe ne crowd onche crowd o se o si smache crowd obi bia wo yare etwere yare ye ade a ye sa etwere yare ye aburuburo prebuo aburuburo ese aburuburo nkosua ade e be ye inside adno esa etwere yare ye pa aburuburo prebuo
anoma buruburu no ni prebuo na waye no maame me no beto nchia me say me no beto nchia me ba Ike ho te sen Ike me cameraman onu no etwa me e pictures nyina no Ike ne ye ope obi ama na edicte oni mama o videos bibia ma wa no apa wa bo pini Ike choti yasiye ento bibia na ehwede ewo so ene twere sunsumo no omo de mankani ensefu eni kuku isi jaso enti no ehuru fa so no na ehuru fa so no utwa na ade aye de sa etwere yare ye de dane echire ayare ne emabiem eye anoma eburuburu ni pirebuo eburuburu pirebuo ene sa pirebuo no uye ne nkwa se etofom pasen etofom a wosa yare na ensa eno na de e wo ho Africa for ye wade pa o enye nam wio nye nam no a ye wade ye wo sunsum niama nya topabuo enye dross wuro Africa nyame wadom ye niama aya de bia hwe me hwe eniama meninimu na niama wodoma nkoma kire mea na eye me nwanwase tese Africa ye woniama ye beyi no ye mpade pa ye beyi ne ye pejimi sem obi ka jimi sem ne ye sere obi ka jimi sem ne ye sere ne ye bona baso sa na Africa ye pe ye mpade papa ye kra na da yimu no ye de honhom ne bo ade papa ye den etugu ene lumba bo onyom se ko na busua ade bepe ade pa ebe fie mo mpa na mudi sunsumo ba de patugu na ka de pa ebe fie a ejina wa tu ye wo furu dua pa no ena ye pia no na Africa fo de wo furu no na ye twe wasan etwe dua na to fam Africa hwe nya mo de niema ye den adomo yen enti no hwe pirebuo aburuburu nkosua pirebuo no ese aburuburu nkosua ade ebe yi ensaida ena me wakwankyere bi wo honom a me de aburuburu nkwa so abrabo na gicha eniema nkoyi ma wo so bibiem na ye pasa me pacho me de aburuburu nkosua ene kendo wen me de be ya de ama eniema bedane aburuburu nkosua no hey you lie bad aburuburu nkosua no me see you lie bad ese ade ebe yi ensaida pacho we obi bia na odi eni boni show we have evil eye one say eyenwa o so na ayeti say eni padie eni so dia say eyenwa ayeti say eni pani me wa haban bia metimi achi egu ade we mudi aso wani ubehunu bayi ubehunu bosom ubehunu motia ubehunu ahonhom bi ewo wiase ade we enti ekita tumi ekita power esa ekita authority and obi prepared eye sade we ni ede sa on se eyenwa o hwe saya ote no on saya ote no I see enipa eni pepe ayeti se enipa eni pepe enti saade we hwe metime di nsuo kit ye won nsuo bi edigu saade we na wo de adware no wa ye nyame ani kusua okay obi ntimi mfa ne sanka wo da yentimi nsa ye won nsuo bi a wo de begu ade we mu na wo de won fa hwe nka ho na wo de adware no wa ye nyame ani kusua ne de wo so de ne nsa beta wo no won fa ne nsa no na oba padwoli Canada fo nyina maame ya nyame adoma na ese de mama be sra wo Canada wate ma be sra wo Canada we na wo di dware a ema ani
nyame ani yadan eba wo ho yes to be wo fochiri nani a wo say look you London sa bi ko no so miss wo fochiri nani ani bibi yadan e ko no so hey hwe nyame wadom ye niam o wadom ankoma wadom ye niam ayi betime ya boa ye ho ama niam ye yia ma ye nkobo besia nya sresrefo na so aburo beye enkwase akeka adwaman bo sikadie rough bo chefo na ma o man na teacher anka o man Ghana tie we are blessed Command Ghana tie ame kone wanya 6 plot ame ya domo piska ne betwa blocks guso ame ya do mande ma akotwa ma wate na sukmande na akotwa ma odoma nkwa wadomo ye niema entade we no ubetimi de bie ani we sade ye protection ha obi wo ani bone ya ontimi mfa nyeden emfa ma mesewo ame ama ho te sen ama papa bi eho nhira wate Bismarck who team from Cape Coast me chia Cape Coast fo nyina entino sadie win very very powerful pa enti asofofo na muni ani no oba me de kakra afro wo shi hold yes very very powerful timi wo holy water bia me de gu ade wiem na wo die share na de oso no owo beyi eni no de oso no owo beyi eni no okita beyi etumi no na wo say nipa no omra no omesew na yenhwe bi o isu try and see coffee ubagbo kole no try ubasa mesi coffee ubagbo kole no try ubasa entoduma nkuma wadom ye niema bibiri na esan nim dia me maini no eno na ma evangelist say my people perish to Matthew 28 verse 28 to 54 54 58 yeah hey wa my Ghana ya tu ahum ankasa o man yes mo pe munye hu no hwe tot ya tie mesese mo pe munye hu no hwe tie ma ye ninya den enda ho ne niya manti menya den endane hanyame wo yinyame o ye kuntum kwa ya da bia me so pe osofo bia woni muti na won chiram tot ya tie pe obi woni muti nyame honhom ti ni no won't be church to soon near. I say, I did for me, I bet church soon near mo. And the papa no, and only a sermon. And the papa no, and only a sermon. You are Becano Coreno, and only a sermon. So, yes, ye, Becano Coreno, and only a sermon. Different Pacho Frida say. Diamond or UK, but Diamond over so they be another back to Ghana. It means, you know, who honomono, who so new Kuruma. So, yes, and Matthew 25. No, mamma, me ba mamma, yacho. Matthew 25, verse 54 to 54 to 40. You just say, Yabayachi. Hey, yes, Christ. Joseph want to say when she to show them see. And you know Matthew 28 55. Mama ko he ni mama ya type bread bi. Watch. Sir. See Matthew 28 chapter 50. Matthew 20. Hey! Where for the one me motu. But there she way. You for the one me motu. Can me be a kind to me? Then you be a kind be all. Any more, ni Matthew it is a Matthew 28 28 na verse no esi verse 20 pe. Hey!
Yes. Christ. Enim. 20 per. 20 per. Odifo. TMB amame no atworo ne de 40. Maybe a different Bible. Can I say come man? Oh, ne person come hunu de wo. Come man. Yeah. Then Matthew chapter 28 verse 50 44. Asemo. Me give it time. Bibia body twede ya. You tell the Bible different. Bibia body twede ya ba o. Hey, na me body kuto. Nanka osomo ma ne kan. Different nanka osomo ma ne kan. Nanka osomo ma ne kan. Nyame aboni kuto. Nyame. Wa boni koto papa nyame aboni koto quotation anu odin odom ema yeni na ho papa because o man Ghana bibia no mo de hye nyame Odi for pacho yola say also da na otwe nsuruma abe ne ho na nsuma ne be no na da ne ring bi a papa bi ne team be sin na se gold nko a edemu na nani so te ya tora bi ne nani monyam no wan se sunsum no wo obia o planet a wo firi so ani dira ya manfo ko firi center mo bodam no obi won ma o planet ni yeja eno akwa firi nsuo tumi na abedum ja na bodam okay nsuo ni ja de yes tumi ja yes nsuo timi ja sa ento bi won mo am wo bia no element a wo ye den ufiri so obia no element ode na masasi so obia no element a ode na masasi so sada brabo mo ye den etie e patro fa me ko Psalm 82 na yenken kan bibi o me patro comment ne mra patro obakua say ni sister eba bi ne baba anaju bia okoda otai supa na omunim de enti akwala ne su anaju ya tora bia ya monhwe ne bia onidi yi sine monhwe ne dua ne die mu yi na monhwe na sister tora bia ne onidi yi tora bi so ne oyare to dia se akwala de usu anaju otimi won ahonhom bebe won le left ani inkubus omo mpenkwala asu le left no no ochiri nkwala entu yo bata na obesu na dwene wa nkroko na mpe biscuit ni kalipo bia ma na anom a afi no be won no asel oti akwala ni su na makwala ne yare anara wa ase akwala na brabo mamili dia UK erade inshdown no tutu na monsiye mamili dia so wo Ghana erade nka ho ofa mfiri adomo kwadomo odi for pacho se bo ho akwala no wadakra no osu won nanimu yeah wa say enkwala nyame bo wo mo no wo ma wo mutumi because yes enkwala no nyame bo wo no mu na de eno ti no nche o ma no nte into ade a be wonu se bibia ba no ho eyesu na oba ye dai obesu no kain tam we ni yanko ana tam 82 ni Bible odi for ewu sa ewu me be kan Psalm 82 atifiat mo se Israel atamfo oso nyankopon gina nyankopon asafo mu obu atan enyame ntam yes enti ye wonyame bebre wan se asofo bebre aba obi ono beka se obi obofo ye bosom wo no akoje bosom de ya don't clarify obofo as obosom ye wonyame angels wo honom ene ye wo obonsam angels so ye den e wo honom wonyame bebre ye wonyame bebre enti won so wo ye nyame a wo gina anyame nyina entem nyame asafo na wo budien so obu atan enyame ntam bebre enti no aya da bia meka asofo bebre mo ye spiritual person e bia boso no akoje no person o praise boso no na okenyame ye den ehye no way nyame gina baby wontimi mfa tuntum emefra fita enti point of correction mokoji ade na munyim wanim ede mu benya custom ji wanim benya custom abrochefue o mo beba da bia kwase abadwem
ti wanim sa de sei ne wakoje me kan kire wo bi se ye bia ye fe ne se angel bia ye boso nyame Unyame oyi nyame ne wa nyame bebre ye den e wo ho so ti ase ye wo wi matumfo ye wo Persia ye wo mother nature so ti ase ye wo mother nature e wo ho no ye wo soro hema one ne maame wata no titimne mu no ye ka soro hema one ne maame wata ye me Massachusetts na aba no abem ochi ono de baabi abrochi no wo no edin ye de Massachusetts maame Annabel ho tesen oba pa ye ho inhyira enti asofofo na mo ko gigi aduro no okokoje aduro a mo bi hu se aduro no akoje emfa me katakata nyame so na aso bebira mo baase nyame dwuma no Yesu Kristo ama okware wo France okware okọ France no okoto baabi Yesu ko wale no. This is common sense because it's your first time going there, but you are what a Ghana hire kasi Yesu ware France. And to call ye no. Now so kwa chile baby Yesu asef one war of France. Who your video? The money because kasana asef one bi. She eniema bi wo no mu a mama ye ni na wo. Eniema bi wo no mu a mama ye ni na ho. So the ase obi so ne bofo no wo Portugal. Okọ Portugal ekọ baby abofo no wa na. This is common sense. Yes. Sometimes you're supposed to use our brain and our senses. Adwene anya dwuma body ne bre. Obi se ne bofo no Portugal no wo. But o ne tisia no me sensia no say me ko Israel. Me ko hwe ba bia Metatron. Any Moses ye dey ekasa ye no. Me ko ye video ama nipa nyina ehu. Ba bia me so me ko kuro ne so no. Ba bia Yesu ware wo France no. Manko ho me ko France de but manko ho nitimi se botiri mu ka any book bi a ya kenkan ene ya be tugu amanfo ani so. Adwenjene no. Ye ma ye yes na ye yes o. Ye no nye ye no ese da bia so from ye wazansa. Yes, so they are here. One day was answer. Enti say Yesu e ware wo bi wo France. Yes o ware Mary Magdalene. I was France. Enti ye wo Yesu asefo wo France. But who call France no? O ko hunu ye. Da bi. Wan ko kire yen say Yesu e bi nie. Hwe ye ma ye yes nye yes. A Christopher ya bare nye bibia obi ba be ka ne ye be die dio. Anye bibia obi be ka ne ye be follow no. Ye ma ye ni nye den enna ho no. So the as here. Wo bi say ene me bofo wo Portugal. Wotimi wura asa Portugal kuru wo no. Ne wakọ ho no. Wo ba koto abrofo no. So the as here. Me so ba koto abrofo no. Me so ba koto abrofo no. Fa abofo no. Yes. Oba koto abrofo no e wo broni di broni o wo broni udru broni anima you salute mi so dru broni anima you salute obetwe break obe hu si yes power day ahade maba obe hu si powers day yes here obe hu si power day ankasa ti Yesu asefo no France he fasa no omo ehe ne Yesu ne Mary Magdalene kwatwe mpana because Mary Magdalene no you Germany ba onye tututu na won bone woni Susanna no nyina enti he fasa no kwatwe mpana but to ko first time in Europe but when me anko ba bia Yesu asefo no asemo na wo kan ye won Ghana for no ye wure fi niema for a refi asem yes ye refi asem ntentem obi antimi amosa asem but obi antimi amosa asem so no where is Yesu asefo no in France. Yes, okoye oye live video na kama ka kire ne se odi for wakoduru ho dia che Yesu asefo no ye ba bia obofo ne wo Portugal no me pa choko ho ne kosi mabo owura mabo da sibre mabo went me anko no akọ sa Etiam frama wo Portugal mabo Obama free Ghana bo etiam frama me baji to bi ako sheka wani mu dia ma wo mo went me anasa yamma yenni ya bansa pan enna ho so ti ase wa kwasa ba ansasa Andi fear yamma yenni nya dan enna ho ma hu se asofo binum obi ara be social media Ghana phone ye wo obusum tumi
ye wo bosom tumi ene wo nyame tumi enka ni nyina amfra na sum ne han eni twaka hwe ebo no nsia na sum aba ebo no po no nsia na sum ekọ esum ne han ni twaka enti ye wo nyame abofo wo ho ene wo abonsam abofo ye de wo ho enti opeso huru nyame abofo a o apia hwe nanim ene ne nan ene ne be kira o se wo ye nyame bofo yes nyame ne 90 say yawa enti aniema bi wo ho no mu a me pa acho mo ma yani nkoso nya so te me da asia brawa no afa okrowa enti asofufuo no ene makogigi jinuro ene abosom a mo brande mo ho ase abosomfuo ene akonfuo ene motia abosom mo brande mo ho sa but untimi mfa Metatron and classify say or your bosom. No, one no chair what your penny yo. Where your penny and cassa, where your penny walk condom, Yami D. Wanimuno, one the commanding was so above for. Here, Metatron, and no woo ya, and no quail costrono. Would do true animono, no Metatron is one. It's a baby can any probably say no corner Metatron. Sanity nsua de mama ye nsua de mo bia nko kenkan book bi ma mekenkan kirote Yesu Kristo wale wa France Yesu afi be wi ase no wo so obi talent woni be mam obi timi ebo oba bi to dogi tutu talent ye adwama ye talent adwama ye talent aka Mary Magdalene I was on Yesu twempena no ade no sakra no because no you Germany Susanna no munyina na ade no sakra wo ebedi wo machi yema ye yes nya ye yes talent no to yes yema ye yes nya adomache de bo ya adomache de fun ya adomache de tantan yema ye yes nya ye yes ne no nya ye no ntina atofofo na mo te o ene obofo ye bosom obofo ye se ye wo abosom wo ho mesi ye wo abosom etumi wo ho ene ye wo nyame tumi ne chese won konkon na isi Moses so no won konkon na edi Moses ye adwuma no won konkon na e wo Samson so no me pa cho won konkon na ne wo David so no na ye hwan Mr. Tea bread na ye hwan olonto yuo Elijah mo na ye hwan Elijah sunsum no na ye hwan efri hene baaye na sunsum na yi ne ho de kire Yesu Kristo ewo enwo be pone so no Gethsemane ho no mo no me pa cho na ye hwan me pa cho ye nyankwala o yen yakoda aduwa wo be hu yen as a young boys but you know you like bad you be you out of form asemo na tie mu baby aye ko bi asemo no yen nam enti ba be bedru bi aye frɛ ye company fo ho once me ko teacher man te me ko so me ko dafu me ko di me pa na me yere me man me nso no manya bi aye den edi ba ohene ne hunu adwuma me ye ne asesofo me sore 3:30 ne makogina fuom na me do bitimi ye brobe ye tenekes bitimi ye nkuruma me nyantwie na de ani ejapade ama ye wo kuro ne so no se menam ihu osofo bia otese woda nana me bo abaso ati me yonkoso hene wo kuro mu ha no ma pejao na me dia ye lesson ama sofo na wo mu buo mu ebu atopa ene ye nam wie no ni adwaman sem adwaman ti no osofo betima betra platform to say obi talent she ni be mam etimi chat obi ibo adwaman a ye ne talent obi no oba e bodogi wo ka mu a ye ne talent me patro ye yes nya ye yes ye no nya ye no me se ni munyam yento nyame ne demma unie ni monyam me se ukunie ni monyam a unie ni monyam obi wo sika ne so unie ni monyam me so obi wo sika o ne so ani monyam wo hoyi oni bi ye maye ni nye den enda ho ye wo nyame abofo wo ho ene wa bonsam abofo enti odifu en clarify say nyame abofo no eye bonsam abofo no way it doesn't work like that. Me say enya se adwuma no o yo difu a ma bi bu kansem bia so ye sunsun nipa point to point enti se drobi ne wakode a
me you say drubi no akɔgye se bosom bi no akɔgye a me you say bosom bi no akɔgye but enka say abɔfo na wo na bosom no ye sunsun dwuma na yesusa o so the azie ye sunsun dwuma na yetuta aya da bia meka o papa yesunsun so sofo o ma yesunsun so sofo that doesn't permit you are a spiritual man for your man and the calling your papa calling what the year then the legacy o ja ye den wo to aso ye den ye ma ye yes nya ye yes ye no enye ye no short yes ye kade wahunu en kade wahunu ye nti kade wahunu ye to se anyumu ye emo tell no di ntro e se kade wahunu yo ye nti kade wahunu yo ye nti kade wahunu wala papa ye ne do be ko Israel mamui wala papa ye ne do be ko wasra mamui wala papa ye ne do be ko ye men ka se onyamia mo ye onyamia bo ye men ka se onyamia mo ye wala usuban en ka se onyamia mo ye wala usuban e wunya ba ya chine onyame bofo e wunya ba ya chi no entie de obi kan e wasamu e nyame bofo wasamu e wasamu e nyame bofo wasamu e kontonkro yo damansa ko ai ba ifu odwane yo obofo wasamu e mesi wasamu e nyame bofo wasamu e wasamu e nyame bofo wasamu e kontonkro yo damansa ko ai ba ifu odwane yo obofo wasamu e ya so dwane nyame ya wo ba ifu ya so dwane nyame ya mami wate ya so dwane nyame ya papa wate ya so jane nyame ya amen wonyame owutumi ta sofofo na mo ye kantan kroso munyina ye hunu mu ate one day mframa kase be po am ye hunu de etua moto mframa kase ebe po am ye hunu de etua moto me pa cha nyame bofo ye sononko eno bosom bofo ye soronko be yi kwara mpo no e woni bofo wo ho be yifuo bia woni master anti yanwom na akwara ne boye no wote be yifuo bia woni master obosom so woni master so ti ati nyame nko na oni master inti no me pa cho yama red nye red na blue enye blue na white enye white ma ye mix no ai ye mfamfra nyame wo so ye nyame nukumfuo a wompe bibia nyamo atwie nyamo ompe bibia won bia ka no wo twekura nyame wo so ye nyame nukumfu e kaso bi ye nukumfu bible no mo kenkan no nte ade mo koda mo mpaye enkenkan bible no mo koda pe no mo bo naked no mo twetwe mo be ma no mo twa bi mo dante no bible no won kan so fu bi wo bible ko woni bi bekan ko bekan Matthew 28 Matthew 28 verse 54 to 50 ye ku ante enti ne ma bi wono ma ye ma ye ninya den na ho papa wo ma wani anda wa obonefo no be sori ya ye den etia enti ma wani na ho na ne ma enti minya den entame emfa white emefra black is always black and gold will always gold tani nyameti kan yenko yemfa ye question ne mna miye junior why you late so nyankopon gina nyankopon asafo mu obu atan enyamentam da ben na mubebu ntanchia na monhwe abonefo anima akosie waso nyankopon gina nyame asafo mu wakaso gina bofom demo wakaso gina nsuo mu wakaso gina mama atawo wakaso gina kwakubu nsamwo waso gina nyame den asafo mu brother e pa cho kwone san bra bi mu ate na mo niema ni nyina moto apai kan yenko osimuni obrafo ne awisia asem muni asentene ne ema omanihunufo ni mobronyifo osi aye asisi di asem tene ne ntene wo ye sofo ne baabi ade ne da no wa mfanto ne ye beka no ye wa dwense wo be wa no yabe ye to ya no oya ye buye ho what you say ye buye ho no ntina ya ne ye metwa mpo wa no ye respect ye ho papa because ye primefo so what you say ye respect ye ho kan ye nko osimunje obrafo ne ohiani munhwi muam infri abonefo nsem yes to be wo no mu a wo ye obrafo wakoto obonefo yim oton kankara what you say de be
Can you didn't cancra to the coon or ton cancra? If you didn't cancra to one say a quanchilum. Into Nanka may yaza, Nanka may ye sing, me ye say ya, because can the way me will buy almost 500 pieces. To me yin cancra say ya, na me dia homa sasso, na me tongue, say Metatron pendant, Nanka me tongue, or fetch ya, now frame ya, no macase. That wants it pendant almost $1,000. And you're a good seminar. No good seminar. $1,000. They are post you. And you're a good seminar. $1,000. Maybe could to be from US $1,000 not on. And you're a good seminar. And to me, you'll be a meyaza, Nanka me ye. Netos are doing. A shika we home, yet their coto in sum, and now Paula so, and now enquanta nine so. In this and can you be a meyaza, no my be. Naka me ton Toma said G2 comb, any more coins with the 2 comb because a can a home candle no, nay ya a can only say I say parament. Was a candle, I say parament, I had isiho na kadia e kan ho yeden in we ekire kende oni se eye tum ade won se na sante hene o wo chin bi a wode tu ni ti na we ne yeden edane nyame aduma man de obi abeche ntime so me de betu mani echi so ti asiye intino kende we ne eye pyramid candle so ti asiye ye woni gold ye woni red you want a purple, you want different colors, be ya then. Oh, I did soon, my dear. And to say me, you be a meyaza, you may ye met the idea she now me ton, ma'am. Yea, and Tessa, oh, dear thing, yea, I can't chill by a ha, if we ha, chow, baby, do so, would be a well, would I my office happen, or who I can't try a day, a guha. Near my iguha will be a way me office ya penny, will be dear dancy, and may buy you Zayola. May have cast back or buy me office here, or no cathoon, I can't near me a day, a wahanum. So, yes, or use Zayola with him, Belgium. Any buyer. Who ensure be not to be beyond ammonia den, in see ye, or for be en free at dumu and quatum. Ye brena ye bre, Yame adumo china. Ye kwafu ti ye do be see ya na yakoje ya home kakra because about 12 o'clock so akwankyira ye den e wo ho ya me ya dom o china adom yenya ye besan ye hia na ya kyerɛkyerɛ oniema enko ba bia subscribe page no na e follow page no ha de ye de sunsun sem anafra naku krogen ena ye de ye den ye de brew obi bia otie me ne den na wona metena homa yi so yimpa yesensi wiye na ensi okrayi de wode wonsa bi so mu bia no enani nhira ma wate musu nka de opewo seye akodie bi ebe sori etia wo no odoma kponsori ntia sa akodie no mama Lydia utim from England me chia ukunu ene o mani nyina aya chama me ya mama erade nhira fam fira dum nkwadon oba Esther erade ntutu anamo nsi ye wate tumi bi ebe sori etia wo no oduma kponsori ntia na fu aho tesen mama ama Esther papa bi meba erade enka ho wate fam fira dum nkwadon oba ya erade nhira ade bia wodo nsa bi so mena ni sika yedie kwatintin sika da wo penya kwa so de no nipa boni for bible so kusare na manya beda no wajira wo be so betware wa namu de obi ntonsa nhyere busuafo osura pada mpai no oba ya ma yasi owo New Jersey a o mechie New Jersey fo nyina raden kan ho junior raden tutu anamu nsi ka chire kone raden kan ho me baby ba ko pe PSA ama Esther ohotesen adutu anamunsi ye oba ya asusu tie me from all the way from America America fo nyina eneden ebadi nhyira mwate fam fira dum nkwadum na me yadum a ochina ebihia wodi awon sade from enya be na asawo wodi wati na wadi ehinta yeah wodi hunu fo